awutu senya na yi last year de na ewudie no ejina ka aswanti akwai se car no kakra akra ekọ nanim sesi ade car no akogina ewudie car no akogina eye ewutu senya breku omo ka kema ato no omo flabi ni breku fo no a ewudie na akogina sa akro no so a nipa bonfo eyiyo mutira na na ye me wonwa kakra ne se ewudie ekoso a na odomankoma so apa montoma me ache mo na wa wie ye akọwie prison misra ya mu hu ana na monte ne ekoso ana ewudie no ekoso we na abrantie bia wanya 27 years or your friend Hayford wono afa ba 11 years abo pobia to ni tiri mu se wo be ya akwala ejimi akosi emere bi na watumi anya ne ho kwan de na akwaji skedru na ebre so se ye chi na court be di na se wono akose na num tu a wo kan ne se ye dunsini a wo kire ne se one pe obebun 11 years in fambra no dunsini pa kire ne se wo hu eye niema ngu akwala no so na je se wono no onkunu je se wo ya akwala ne jimi dimechi da hekoto ho sa ha kofie menko ene bedament ha wo ya akwala ne jimi sa akodu baabi a ebedu baabi obeka se bese na akogya me hana chese process na no oguso sekedu process no wo oguso di akwala 11 years eko ntina na num sema ode ma court ni a court be gina so e de abua no kunfo yankonko tie ensema epie mu court ho emra sesia de ba senya breku o wa wutu na west Mansini ketiemu ewa ni manta mo ka say ya bia awutu Breku district court me district na o me kunto na o na dwamu na no pai wa che say abranti e wodi mpinchia no aduonu 27 years Clifford Otu onko da protocol kum na o twi ma ku biemu na won pa mo mu ahodo mpa na mra sama agwade mu ni na say enane na nta na bitu so wakwa kubia akwada oye abayiwa wedding Cristiano Dubako e senya Breku na asem no ekoya asem mra na akwala na yira tipi yes anwumre no nemo ho na wofo ahwehwe na nti obidomfo na empona no ho no ohia eye abrante Clifford yi ene akwada wedding Cristiano Dubako na akwala no edi abante na babi oni na ni akyere a wode na ekpo no na wode na ekọ akọ nyankomade ene be ya obetumi anya tika ewa abrabom na pano so ekoye good Samaritan ama obi obita Clifford nsem bebre nti da na ntokwa na ntokwa mu na nipa bi no bi abeka ho a wo mutumi bo aye eti abante no de na ekọ police station ente mukebru police station wano na police kono kwa chete akwala le bi yezi oyade na wo fokwa ba be complain say o mobaira enti say akwala na badia na wo ke yade no afofo ma oye abitibo enti enamto ma yetuku abranti na no na chese money rituals na wo dia akwala no koye anagu 11 pm no eno enti wede no be pie mu awa wutu Breku court na makai na eye je ni na woti adwam na won konto ehye tie bankoti na otwimi na emra no so ayan odi no aba bigina datam opani abranti wode sa 11 year old girl no ekwa akwaji sikaduro ewo mpoano anadwo da suom edubaako no na kwada no nyankopa da roma yenya no akwada no ye bie motesen wontoni mum otumi kasa waya normal said no sitie na ansa na kwadi no kwaji sikaduro no ana meda se papa no kray wo mu pa ne se apala no ebuku ye normal otumi kasa eye ne bibia papa pendemom confirmation na ye abante Clifford Otu ana kasa dem na ye ni se no kray omo tu no ne apala menya de ya kwati kire apala no ana odi apala na se nachi ana se wa ye no jimi mom ono ankasa ekirem se ofu bibigu na ni so enti ni obaka tene se onye bia na oye yemfa ha no di nachi di machi ye fa ha no di nachi sa ka pemtanka obetumi di na kwa kodru babia okoya amambre ne amane me da se oje betwen